द पावर मिनिस्टर फॉर गिविंग मी अ हेल्पिंग हँड. आमचो आतां एक 13 crores परतो एक 8 crores जावन द पावर excess power which was there in Porvorim is being transferred to Saligaon substation. So the power failures, the power fluctuations will be a history now. We will face a little for that. We have approved another file which is costing around 130 crores. So the power from Kolwale will be directly given. आता आमचे कशें आसा की from Kolwale to Saligaon station there are 4 substations more. एका खंयच्या सबस्टेशनाक जर लायट वचत जाल्यार सालिगांव लायट वता. सो वी आर ट्रायंग टू कनेक्ट डायरेक्टली कोलवाले टू सालिगांव. सो मदली सगळी सबस्टेशनां बायपास करून डायरेक्ट सालिगांव लायन हाडटा. दॅट वर्क इज बींग टेंडर्ड अँड सिमन्स कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन इलेक्ट्रिकल बिजनेस इज टेकिंग अप दॅट पर्टिक्युलर वर्क. आणि वो 135 crores काम आहे. सून विल कमिशन. आमची जी न्यू लायन आमी अंडरग्राउंड केबल घातला दॅट लायन विल बी कमिशन इन अदर मंथ. So during rains we will not have problems. We are having aerial bunch cabling going on. So lot of development work is going on. तशेंच आता ती जेन्ना लायन कमिशन जातली तेज्या बरोबर जे अपग्रेडेशन आमकां जाय स्पेशली फॉर दीस 3 villages आय हॅव अप्रूव्ड 13 crores वर्थ ट्रान्सफॉर्मर्स. जे लायट येता आनी जे लायट ड्रॉप जाता ती लायट ड्रॉप जाता पळय थंयसर दुसरो ट्रान्सफॉर्मर जाय. सो आय अर्ज एंड आय अपील टू द पीपल to give little spaces wherever the transformer is required. तुम्ही जर सपोर्ट करना जाल्यार तुमची लायट इम्प्रूव जावची ना. ताका लागून बी व्हेरी जनरस. आनी म्हाका धाकटो एक 5 meters जर स्पेस मेळत टू पुट अ न्यू ट्रान्सफॉर्मर wherever the electricity drops to charge it again, to pump it again. So there I will require people's help. हांव अपील करता आमच्या सगळ्या सालिगांवकारांक, let us work unitedly and let us work for betterment of everybody.